Rake Baptist Church ka member atam aloaya kape japa pinu mempe kai pa santai mo kasi tambang unu meu bikopa o church ka pastor mi church ka obi atam ita payar pachola asandu mo lungem sitamba meu bilala lala pinu puyum ludo payang kopa dumi alo do kora selongun mulanja church aku apa sebelah pinu puyum takakendo selo corona virus ka karono pal mulanja lockdown mukotola church ngun inci inalama ude dunya du hojalopa ngunu pinum selom herisa pinu lo jangko sa pinu ka arwaya lo doko salango luli selongo mulanja mi pinu ka daru puyum gonge luko pa hendo numina luko da selo numpape ngunu ko heroen ka achiae ako budona halango luko pa hendo numpape lo luko da ngunu ka ingya ko pa ngunu ka mugya ko pa ngunu ka pinu ka amika ko dama ko pa selo ngunu heroen kam achiae me ako budola ka pa budo selo ngunu supunga na mi kakako jaga-jaga o mi watan coronavirus achila sila donya do tachine ganda o ada semaite se khala kuma pa sila donya do hojalo pa pinu ka arwaya dola ngunu ka ganda loda selo achiken ma pa pinu yang gubudo ho pa pinu mempe kai pa sandu osolo mlaje chimia no pa dola pinu puim takasa pinu kedia pu mi utani acha mi oni sinema mi mo doging gelintu ka doging gelin yo mi utani mo henen japa doging gelintu so kapado Genesis ka 1 ka 27 no ho henen japa doging gelin la mo iden bayi balumi ngunu mi bitu ngunu ka dego tango deko pala simi Genesis ka 2 ka 15 no kapado mo iden bayi balumi bilala la ngunu mi lutu simulaja nunu pa adini ka sekelepada ka sanu bue dunu kontu ka ayamam dilyayo ka lutu o tabulo togi ko tola adam ni ibni heka pinde ka mulyayo kala dilyayo kala lununja mi ayim pulala la dudula selongun ko papo ado selongun ato atom kakas jal jije paje ngunu mi hum kane pinu puilo tonse khemela ludo hoja la pa ngunu tage gema pa ne mina mulyayo kala ludo ne heke jami ngunu mudula selo ngun ko papo akame arila ado hoja lo pa pinu arwaya doku dokamondu adam nyim ibnyim tare mo anyi pat mi mutela achigetola datu da yo pinu mebo monte nini no na danu la Genesis ka 3 ka 9 o kapado mebo molala anyurum gyokula ato kutelu tu netamba na hala henko da ngunu kidia pionte ngunu anu aba ato ka ngal mugia lugetela ngunu mi hagla da yo ngunu gyolu duku o pale pa mulyo ngunu yaruhi kudu hetamba ngunu tare pinu ka lunu mi tama pa empo pale pa mulyo ngunum yarui kulalala duh kosto ache heroen kami aknendu o selongune ne kako coronavirus dunia kamlaja kidi apion ka anensi ngunu ka muya go jepen ngunu ka ingya go jepen selo aje don selo gana ko ne mite pape mapa coronavirus abula do ache ai do ho ngunu rapak lipine ka daru pota kakako Titus ka 1 ka 16 no lutola do ngunu ato pinu ka ngapa khusdo ngun pinu mi ciaja rupa khusdo lekin ngunu ka inji umyo ngunu ka daju dami ngunu ka muju mumyo pinu ka kadin ko dama hopa ngunu pinu hade dola ludo ho aijia ka 29 ka 30 no te kakako ngunu pinu ka daru udio ado ngunu atok agulo asando pinu mi lekin ngunu ka a pinu ko klaim pe ado ke danu la ludo oselo jije ngunu ato atom kakas je ko ngunu church o ado ngunu fellowship o ado pinu meheri adu pala mapa ngunu miwatami lo asangko du pala church ka pastor lo asangko du pala church ka secretary lo chairman lo asangko du pala ngunu ado hopa ngunu pinu mi aya pa heri malu do hopa ngunu selo church o alio mium ka kiadu pala amapa pinu meheri pa akindo pinu meheri pa ado ko pinu ngunu yang kamera ar yang kino ngunu so kapado hobilo ayuote Genesis ka chapter 6 ka 8 loy kakako Noah ka taimo sitamba ngunu muje dula pinu ka tonse ko khemyo ko dama pa ngun ingya muye jaje dula hadila pinu mulanja kidi apion ka achi amyo ni sinema miu tani atami mo me khapa chike hala lutu ho so Genesis ka 6 ka 13 no Noah mi ludo ngoslo lujike sikso ka mulanja miu tani atami khapa chike no naun dore putote la mom lutu ho Noah pinu ka luni mitala jije pa je mo nau putu nau pula la ready to la atete homom ready kun la Genesis ka 7 ka poro lukotu alolo kane dorang pa noami ge ole la pinu lutu ngo mudomi
lo alyang pili alo ayo mi hukami ari la mudom hui kentai ke no na ura alyang ekute achi getola dulya ekute lute nemba pe noami mo lute ne lukoda heka taimo noa pinika ami kadi ondala pinika tonse ko pinika khenyo ko datal pinika arwa ya mo ka ayo dobo tu hoji je pa je noa lu ka ta na ura aktol duje kle lo alyang pili hemi alo ayo mi mudo hukana ari mutu hola la 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 heka yasi kidi api mumulanja mi rikha pa bla la la hukau ka kidi api onka mi utani acho ami ni sinema don mulanja mi me khapa tu o khapa ro pa mutu khapa ro pa mulala la la heka yasi gyage dok pa lo langela ayangoi lagi tu hoslo ngune heni ne ka ko noa lute lo langela ayangoi na ura achi ke to la dute hoslo ngunum authority lo ayang pili nempa pe ude urao duto te la ludo ne lukoda sikso ka lunu yampa coronavirus lo ama ko ke la ludo hosongun authority ka lunu nempa pe takino ne luko romans ka 13 ka 1 o kapado ngunu ka government ka authority mi pinu ka a chuni dunu ka authority ka lunu mi tato yat ka a la pinu ngunu mi luto la do ho pangun ka authority ka lunu pinu ludo ne yampa ngunu tagla lo ayang pili mi ngunu ura dukindo hoso ngunu bible lo te kakako lo ayang pili ngunu empe khnja alo palido nempa la lukoda moses tar israel atami Egypt okla ka kenano to ogriko mi watam sida mudu pala ten commandment milayo mount Sinai yo chabla pina agiang dula lo ayang pili mi alo ayo mi mo apina maya sitama pa dula prepat na mula dula pin kokla ten commandment milalo bla totu o jisu kristo tarang new testament o kakako mo ka ministry murilio pinikok tamo haro kula lo ayang pili alo ayo mi mo dula pinikok fasting dula pinikok tamo haro kula iri miritu hetamba lo ayang pili ngun bible lo important do o selo jalo ngun fasting dulio lo ayang pili ngun kai ja pa khudu lo ayang pili duli ko ngun ka nuna anado ne pin ngun bidul ngun henje du hopa selo tarang ngun lo ayang pili mi pin khri bitu le kindo government khibitul ma pa pin ngunu mi khibitul lo ayang pili nung pal ko bible lo te keto la do la hela la ngunu herula dukino ude urao dula pin ka mi prem la pin partner mun la pin me herula dukino la ngo hendo hela ato du suma pa selo aria po gyadung pala da lengo ba gyadung pala da stela bajero gyadung pala da stela corona virus mi ato bag se ko da ngunu pin pa hala de ma kela luli ho pa ngunu kishan mi wada pinim chindo ngunu empe ay pinika tonse kemenum tagla ude ura chimia nu padula pinim ya herila dukindo hongun 40 days 40 night fasting dutung ne yampa silikindo langun kapado opa melanja pinu lo jangko sa empe seka 40 days 40 night me apa nyo bisa un exodus hote kapado exodus ka 7 ka chapter 7 okla chapter 11 le puka ko kapado hoso ngunu chapter 12 ka 7 o ngunu ludo so nina ndetampana yitene lelukoda Israel atang mol pap mudul Ijipo merapa dutola pin Israel atam aroro kumongkla Ijipo kla ling duk pakala mulio so Moses mi lutu no Israel atam mi lutote subu atu melala lala subu atu ka aimi nunu ka hagyao praja titolo atutote tilala lala heka ayo mi nunu praja achi getola dutote ago lijayo la lutu nung ba pe lutu ne lukoda pinu mo angel of the dead mi ngonelo taike nem kanena Egypt atangke nga bupioja milbo atu bupioja achu ami atang milbo atang bupioja don mi me khapa chike lutu heka same Israel kete nga milbo atu bupioja ne dotu achu ami dotu mo lumi basi kendupala mo lutu hojije paje heka ayo angel of the dead tola Egypt atangka puraja nga milbo atu bupioja achu ami milbo atu bupioja mi me khapa tu ho Israel atang kimi memate mol puraja basite nung pala lukoda molu sote pinika lunimi tala molu ude ura dubite hopa molu ka nga atang pura basite hela mate koda mol pinika luko tama pa dute koda IT luma pa homol ago jala da ate koda molu te mlanja nga bupio atang sekhapate do ho kapio ta ayo te kakako noa pinika lunimi tama pa mo Now puma pa dute koda noa
tare mo ka uru atan tare melanja sekapatu do hopa ngunu pine ka lunu mi takindo la so kapado ho Isaiah ka 26 ka verse 21-22 nyim tar kakako so verse 21 mi lupyo tai so ludo pine hadula ngunu ka pap mukopa mo hebeno la to blam lanja mi ngo sajabi tai ka la ludo ho simi tap lunu mi tapala la popet Isaiah melanja mi watami ludo pine nunu me hempe hadu doke nunu ka pap muko karono pa melanja ude ura haragla aye mi khpyang to la dungete pine ka hadu dengo mi naim lutu homi watan jije paje haragla aye ura khpyang to la pine ka hadu dengo mi naim mol dutu hopa mi watan melanja sema suyodoyo ma pa melanja basitu hopa selo tar ngunu henkendo ngunu jije paje lunu mi tala se ka lo anyam pele me hempe aya pa dubi do koda ngunu basikeno coronavirus okla basikeno ngunu kapado osupine rapak liludo second chronicle ka chapter 7 verse 14 nyim 13 nyim 14 nyim kakako so pine hadela ludo ngo hebeno ka mudo hui ne mi ngo pra bontai ke la ludo ho hebeno kla mo tachanti wa tampura bilolala ngunu ka aliaum dikapak nen ke la ludo homo rapak liludo aci ayemi bilolala mi watam ajuju kapala sekapak nen ke la ludo so ngunu hinge kapada kone mudo ikin mapangun ka ali aum dok nente make ludo ho tachanti mi alolala la mod kapak nen ke ludo aci ayem alolala mi ajula seknen ke ludo ho pin hrapak li henku kula so potino kakako bars potino kakako da ko ngunum ludo lekin nunu mulanja chimi anupa dula ngemi prepat na kurila ngko akuli kumilo ngo helo tai ke nun ka ingyam gya nemi ngo hebeno dubudula nunu ka aci ay hero en kampura jam lao bichikela ludo hopa pine ngunu miso mo assurance bitolado ngunu ka duty ni basene ngun pine me ke hero sene ngunu pap mi helo ku pela pine ko kulala pine ko adela ka ngunu ka hero sene ngunu ka duty mi mudo ko da pine ngunu yang kindo la sote ngunu kapado nung pala lukoda hrapak yi ngunu Matthew ka 3 ka tuo kakako jom da baptis lutu melaja hengku to kute pine ka aku sene kuchili ku ke lutu hemi rapak li Jisu Kristo Matthew ka 7 ka 14 lutu melaja hengku to kute pine ka aku sene kuchili ku ke la lutu hopa ngunu me melaja mi pap mo opala la hengku to la du to te pine me heri la du to te ngunu sangkan sene sangom pai du pala ngunu luto la do hora ngunu John ka pas John ka 1 ka 9 kakako ngunum ludo melanja pap ngunu ka ingyam ga nemi pine ko ade bula ayapa ngunumi pine hello ku tote la ludo ho pine hello bichike hello la ngunumi pe dari pa atutai ke ludo ho pa jije pa je ngunu selo melanja sek 40 days 40 night ngunum bingo tu so melanja pine ko ade bula ngunu pine pe ayapa hello kula la ngunu ade la dado ko da pine ngunum yamo kendo pine ka arwaya do kindo honeng palu ko pine ngunum assurance bitola do Philippians ka 4 ka 6 o kakako sita sira heruen ka acia duk toplip asjalo mulanje henayo la ludo henama pa ngimia herila pre partna mia mela dutote hopine mo mia pe kai pa asansala dutote ngo nunuka anane mi ngo yamo tai ke la ngunum luto la do si pine ka hemenu hopa ngunum yamo ke no pine Psalms ka 32 ka 6 o telu to lado huna jije paje pinika henin tandio dala miu piniko freer partner kudune hemingo lari taike moluka ayo hangja dukto clip mi heroen kami aci ayemi tengkarong kami aknen te makela luto lado ho site pinika hemenu ho pangun ko tengkarong kami aknen kima Psalms ka 91 ka trio telu to lado ngunumi pinu heroen ka aci ayemi ka lao bini ke luto lado pinu ngunum lao bikindo ho paselo ngun henjela pinu mi hempe aya pa herila dusa ho ngunumi Isaiah ka 41 ka tenohra luto lado melanja busoyo melanja henayo melanja heruyo ludo nimpala lupo da ngonunu ka pinu jike ngonunu mi ka janu ka pinu ke honge ka labi ala yui to la nunu ko mi secha do pal do no ludo hoslo ngunu jije paje sitampa du kosto pine ngunu herila dado ko mo ka labi ala ngunu mi secha do pal yui to la do
ngun pure partner mo do ko pin ka alami garu ke no garu do ko ngun mi hui kin ke ma mo secha ke no hala so kapado pin yang kino la kapado ho aijia ka 58 ka eto hrapa ki lutola do ni ka yanu nunum aro koncho ka danyirila biodo no yampa bio bichi no la lutola do ho nuno heru enka achi e duk to kli dos do jalo ngom lanja mi nunum lao bichi ko la lutola do ho ngo melajam tak aku bula yang cikelo lalu tola do si pin ka hemenu ho pangunumi slow cika coronavirus dunia pura jami heruen ka aci sedo do pa mu do jalo ngunu pinim herila duro koda mo ka huto ngunumi aro koncho ka danyirila yang pa bio bikindo ngunu ka heruen ka aci mi mo lao bici lu tola do ho ngunu mo yang hutai ke lu tola do si pin ka hemenu adi ho melajam ngunum yamo keno ho slow ngunu ka musnu pin aru ade bela ngun ka ingya mge anem pin ko hello ku snu hoslo ka authority lunumi pin lutu ne yang pangunu tala moko ade la ngunu pot seka alo lo ayam pilih simi ngun alo ayo mi pin heri la ka dusnu ho duro ko yang kindo ho ngunu ka musnu pin mi prayer partner yam ayam muda do ko da ngunu pin ka lena da kindo pin ka hen ko da kindo pin ngunu yamo ke no la hendo melanja mi payaro pacho pinu melanja mi yambo kencho pinu ka arwaya dobo kencho so ko katumuchi amen.